C je uvijek 0, jel tako? Jel to točno? Je li ulazite sa prenosom u zbrajanje ili ne ulazite? Ne ulazite. Znači početni C, znači uvijek C0 je 0. Znači onda imamo situaciju da zbrajamo. Koliko je ovo? Više, koliko je to? Je li to veće ili jednako od koliko je baza? Baza je koliko? Je li to veće ili jednako od 2? Znači, jel se primjenjuje ovo ili se primjenjuje ovo dole? Ovo dole. Onda je Fn, znači ovaj je tu rezultat na poziciji. To je ovo tu. Je koliko? Ovo je tu koliko? 1? Plus 0. Plus 0. To je koliko? 1. I C mi je 0. Znači, u sljedećem koraku, znači ovdje kada računam, ću imat koliko? 0. I koliko sam prenio? 0. 0. Pa onda mi vrijedi koliko je ovo. Ovo je 0. Ovo je 0. Ovo je 0. To je sve skupa Manje od baze. manje, primjenjuje se opet ovo tu. Koliko je ovo tu? 0. I prijenos na sljedeću poziciju je 0. Jel štima? U sljedećem koraku koliko mi je ovo? 1. Koliko mi je B? 1. Koliko mi je C minus 1? Koliko je ovo tu onda? 1. 0 je koliko? Je li to veće ili jednako od? Što se onda primjenjuje? Koliko je ovo? Koliko je to? To je sve skupa 2 manje 2 je 0. Evo je to ova 0 tu. Je i prenaša se. I koliko je C dalje? 1. I sad idete samo dalje sa istom logikom. Istu ovu priču ovdje primijenite ili ovdje. Ista je stvar. Ali apsolutno je ista stvar. Je li znate heksadecimalne? Neko vam je spominjao heksadecimalni brojni sustav. Tako, s bazom 16. To je jednostavno pretvoriti. 1, 2, 3, 4. Jel' tako? Pa je onda ovo tu 8 više 4, 12. Više 1, 13. 13 je koja znamenka? D. D, E i F, tako? F je 15, D je 14, E je 14, D je 13, no? A ovo tu je 3, jel' tako? 2 i 1, jel' tako? 3. A ovo tu dole je 1, 2, 3, 4, znači ovdje tu režemo, ovo tu je 4, jel' tako? 4, a ovo ovdje gore je 8, više 4, više... Oprostite, imate pravo, gledao sam, krivu sam crtu gledao, imate pravo. Znači tu režemo, ovo je D, ovo je 1, ovdje je 4, a ovdje mi je 3. Tako, znači zbrajam 1D više 3, 4. Ovo nije 34, ovo je 3, 4. Tako, da bismo znali o kojoj bazi govorimo, uobičajeno je brojku staviti u zagrade i dole kao indeks u zagradu staviti bazu. Kako ovo zbrajamo? Idemo probati. Koliko je D više 4? 13 plus 4, 17. 17. Je li vrijedi ovaj uvjet? Vrijedi, jel' tako? Znači primjenjuje se što? Ovo tu. Ovo je 13, više 4, 17, više 0, 17, manje koliko? 16 je? C je 1. Tako. Sljedeći korak. 1 više 3 je 4. Više ovaj tu je sada 1. To je 5. Tako. Je li to vrijedi? Ne vrijedi. Znači imam 5 i prijenos je 0. Tako. Znači dobio sam vrijednost 5, 1. Kako ćemo ovo pretvoriti u dekadski? 5 puta 16 je 50 i 5 puta 6 30, 80 i 1 je 81. Znači štima, vidite, isti algoritam, ovo vam se zove algoritam. Ovo je dapače algoritam koji je zapisan u pseudokodu. To nema veze s ovim kolegijem, ali to vam je korisno i zbog toga ste na koncu došli ovdje studirati, tako? Znači ovo je način, ovo je jedan algoritam. To je jedan algoritam koji kaže kako se radi zbrajanje.
Iz ovoga se vrlo lako napiše program koji radi zbrajanje. Znači, koju god bazu vi uzmete, ako se radi o pozicijskom brojnom sustavu, ovaj tu algoritam kao postupak koji opisuje kako se radi zbrajanje, vrijedi. Oduzimanje, ista je priča, jeli? Samo nećemo imati prijenos, nego ćemo imati posuđivanje, ali ista je stvar. Množenje i dijeljenje koristi posmak, koristi tablicu množenja. Tablica množenja kod binarnog brojnog sustava je fantastično jednostavna. Kako izgleda tablica množenja kod binarnog brojnog sustava? Koliko imate redaka i kolona? Dvije. Tako. I kako sad izgleda tablica množenja? Šta je ovo? Je, a osim što je tablica množenja, šta je još? Za što? Za koju logičku operaciju? Znači, tablica množenja se realizira kad koristimo binarni brojni sustav kao logička funkcija n. To je naravno služi samo za pomnožiti dvije znamenke, jer imate cijeli bio onaj postupak kad množite dvije znamenke, jer onda imate svoje posvake, ili izbrajanje na kraju svih među rezultata koje ste dobili. Isto kao i kod množenja dekanskih broja. Samo što je tablica množenja puno jednostavnija i hardverski je puno lakše izvesti kad je tablicu množenja mogu. Onda imam jednu tablicu koja ima, ajde da koristim iste oznake, jel? Mislim, mada kako ćete vi zvati ovo tu, kako da ćete bilo zvati a, n, veliko, malo, a, x, y, kako bilo sve jedno, jel? Naravno, to mi je jasno. Ali da koristim iste oznake, da vas ne bi bunilo, jel? Onda ja mogu popisati sve moguće kombinacije koje meni mogu doći tu u obzir. Mogu to napraviti naravno i sa dekatskim brojevnim sustavom, samo bi ta tablica bila puno veća, tako? Što ja imam tu u priči? Ja tu u priči imam an, imam bn, imam cn minus 1, jel tako? To su mi nekakvi argumenti, jel tako? Znači, u igri kao ulazne vrijednosti imam ove tri, jel? One se svugdje pojavljaju, samo s njima nešto radim, jel tako? A kao rezultati se pojavljuje što? Što se ovdje pojavljuje kao rezultati? Dobro, vrijednosti, ali koje rezultate mi tu uzimamo? Fn i Cn, jel tako? Znači Fn i Cn. I sad, koje sve situacije ja tu mogu imati s ove tri varijable? Koliko ih ima? Neće. Ne. 8. Tako će već biti. I sad, za svaki od ovih tu redaka, ako bismo provukli kroz ovaj tu algoritam, što bismo dobili za Fn i Cn? 0. 1, 0. 1, 0. 0. Neće biti 1, 1. 0. 0 više 1 više 1 je koliko? 0, 1 prenaša. Da, ali to je 2, jel? Pa onda gledamo to, primjenjuje se ovo tu, pa je 2 manje 2, 0, jel? Znači 0, a prenašamo 1, jel tako? Ovdje sada imamo situaciju da je to 1, 0, ovdje je to 0, 1, ovdje je to 0, 1 i ovdje je to... Što sam ja upravo na ploči napisao? Tablicu istine. Za što? Za logičku